wacu uza kuturirimbira dukunda cyane ari hano iwacu ari muri Gasara muramukunda ndabizi kadusabe Aline Nyabitanga umuvandimwe Bizimana bagendanye batumire hasi tubakire Bwana sifiwe sana Aline turakwishimiye cyane kuba Imana yagushoboje kugira ngo uze turarane muri aya makeshi iriya kayore nazaho mbonye nahabonye za afishe ziteye ubwoba Bwana sifiwe sana kuba Imana yakugiriye neza ukaza ukagera aha kugira ngo dutaramane n'ababera bose bicara Imana yo mwijuru umugisha amen amen tugiye kumwakira agihagaze nabera ndongera kumuhagurutsa turi kumwe n'umuvugabutumwa wacu Rev.Bizimana Frederic natubire hasi dukomere Imana amashi mushumba turakwishimiye cyane iby'ukuri yarafite ibikorwa byinshi urabizi ko hari ikindi giterana ariko abwirizamo ariko twaramubwiye aratwemerera kandi arazubaha kugira ngo aze tubane turakwishimiye wisange muri aya materaniro uko Imana ibushoboza ari gukora aba bantu bose baraha baje kumva ikikuvamo Bwana sifiwe sana bagihagaze turi kumwe n'abashumba hari inyuma twateranye nabo nabonye pastor kuva mu itorero rya Harvest mukozi w'Imana nejo mundi twari kumwe hano reka tumusabe atuvire hasi Bwana sifiwe sana mushumba turakwishimiye turavuze ngo wegere kandi dutarame ndabizi none mu bashumba bagifite imyaka itari raba myinshi cyane muri ino si nikanje nawe na Fideli Bwana sifiwe sana rero turakwishimiye cyane Imana yo mwijuru guhumugisha turi kumwe n'umushumba kuva ngidura itorero rya UPCM reka tumusabe pastor atuvire hasi pastor tuze kuwegere pastor twagutaramana kenshi hano tuze muwegere n'Imana yo mwijuru iduhana umugisha bagihagaze Bwana sifiwe sana tugiye kubakira rero kasabe ababegereye baze kuba twakirira asigaye tuze kubiyegereza rimwe kabiri gatatu Imana ibahigisha hamwe nawe rimwe kabiri gatatu amashimeshi Imana Bwana sifiwe twakiriye abayumbe bavuye muri kano karere ka Gasarani bose aho bicara nimuve hasi nababonye abavandimwe kuva muri assemblée kuva muri moshe mu matorero atandukanye buriya ese bariko batahagurutse n'abandi bayumbe kuva muri release uhaguke finani Valeri aba bayumbe bose semenade tuvuze mu bwenge buri igitaramo kitarimo bayumbe Bwana sifiwe sana niko kuja mu isoko tusange mu komereza Bwana sifiwe sana ko kuja mu isoko kamusanga aho mwagiye guhahira bose bataje bavandi turabishimiye cyane reka dukomere Imana amashi kubwabo tuvuze mu bwenge n'Imana yo mwijuru iduhanisha Bwana sifiwe sana Bwana sifiwe Aline agiye kuriri katange haleluya Aline ari batambuka wese Imana icyubahiro ariko Aline narangiza turabanza dukubita kwa minota nk'umunani bari kwa kuri Bwana sifiwe sana narangiza izindi ndirimbo zibiri ruboneka no mukirango tubara amatora mu kiminota k'10 ubone kuva bari mu kibombo sibyo bisaba katange haleluya sigarire taho turiko tujana cyane mu gitondo saa 8 wese Imana icyubahiro samu bigato wese Imana icyubahiro haleluya amen amen Aline agiye kuturirimba narangiza uno munsi turakora ibintu byose kandi kuri utaratibu amen nubu asigaye tunezerwe ngaho
Yes. Yes. Umetamalaki huku na huku, Bwana umetamalaki huku na huku, Bwana umeleta uwezo na mamlaka. Umetamalaki huku na huku, Bwana umetamalaki huku na huku, Bwana umeleta uwezo na mamlaka. Jemaremutse kandi banaremutse kubera kandi uko niko nabaye simbeje iyo nahuye n'igitaramo kiza kindemura rimwe kumva imbaraga zirashize. Amen. Ubundi kumva imbaraga, ubundi kumva amarira yaretse ameze nk'isararo y'uruzi, ubundi ngaseka kumva ibitwenge. Twataramye semeni. Amen. Twataramye. Gira mugenzi wawe ngo twataramye. Yumvise ko hari amazu atakera ibyago, inzu yubatswe n'umuremyi ikikeza agakiza. Inzu yubatswe ikikeza agakiza. Yumvise ko hari amazu Yesu yubatswe n'umuremyi ikikeza agakiza. Inzu yubatswe agakiza. Tiyaba yagihumurizwa agakiza agakiza. Anasazwa n'ibyiza byaho atekanye zo ijuru. Anasazwa n'ibyiza byaho muri we mugwa wiza ritoya yashakaga kuzamuvamo asubira arashika. Yashakaga Turatarame wawe.
Sambolezi mariga. Ya porida la sofariga. Sandaliza ridera bergar de ko. Sandoleza muri. Fisa ridera. Ya muri de la sofariga. Ya muri de la sofariga. Higitara moe. Higitara moe. Higitara moe. Higitara moe. Masumana. Achikana. Gashaka gakuzamupa. Masumana. Achikana. Yuvise kwa
twese tugatahira umuriro nuko aba tugomba amaguru akagomba ariko naratambiye Imana hari niho wamubaza ariko naratambiye Imana habe n'ubu bari kugira ngo narabyibushe gusa kuri cyabasha Yes.